Oh, shut up. Really? My friend. My friend! Oh. Nemam pojma gdje. Radi se događa, ovaj cucki. Možeš zapaliti jednu? Ne možeš zapaliti, ne možeš. Ako možeš sa capom zapaliti, onda nemaš vrke. Ja dam ti palić, nije problem. Evo, pas. Pas je ovoga, pas. On je sluga. On je čovjek kao najbolji prijatelj. Ja sam čuo jedan vic koji je fascinantan. Koji je najbolji... Zašto je pas najbolji čovjek? Zašto je glup? Stalno ga pratim. Mene on prati. Recimo, šta ja znam? Repni. Mačak ti to ne bude napraviti. Nema šanse. Mačak to nema šanse. On ima svoje muve i to je sve. On je zvjerčica. Ali, zvjerčica koja poštiva svoga, ali pazi ovo, ne gazdu, nego tata. Jer uvijek mačke smatraju, što je fascinantno, ali smatraju da je taj vlasnik ili ne znam ko je već stoji, da je njihov broj 1. Isto kao psi, ali malo na drugčiji način. Pas je, imam pesaka, tu 4 komada i jedno 6, tak se ne varam, štenaca. Mačkama. Ja sam izgubio u ovaj tjedan 3 mačke koje jednu sam volio, obožavao sam. Zvao sam je Smrdina, ne zato što je bila smrdljiva. Ja sam cijeli život s mačkama. Nemam pojma zašto te životinje, tako oni su zvijeri. Žderu su živo što... Sad je vjerojatno njih, ne, obično, koliko sam skužio, barem jedna je završila sa bolešću. Ali koliko sam skužio, ja sam licemjerna mrcina. Gle, mačke su zvijeri, a ja ih obožavam. Mazne su bla, šta ja znam, ali šta ih volim kod njih? Volim ih zato što su slobodne gazde, nema nikoga, potpuno su slobodne. Shut up! Ne, on neće, ne. Oni su mirni. Dok ja ne kažem na zapovjed, mogu čak i lajat bez veze. A snimaj njega. Dobar fac. I tak ne, oprostam. Imam čistu robu, žena mi donesla već. Ne, to je super.